Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyuma y'imirwano yaramukiye mu giturage cya Bwiza muri teritwari ya Masisi kuri uyu wa gatatu itariki ya 11 ukwakira, ubu rugamba rwakomereje mu nkengero za Kiwanja, aho bivuga ko guhera mu masaa 7 n'igice urusaku rw'imbundano n'iziremereye rwumvikanaga mu birometero bike mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kiwanja muri teritwari ya Rucuru. Ni imirwano ikomeje kugwamo abaturage benshi. Kuri iyi nshuro umubare w'abaturage bari kugenda bitaba Imana nubwo utari gutangazwa, ariko ni benshi cyane ko FARDC n'abambari bayo bari kurasa ku basivili ntacyo bikanga. Ku bwa M23 iravuga ko iki ari ikibazo ndetse kandi kuri FARDC igomba kuba ifatirwa ibihano. Turaza kukubwira byinshi ku ntambara iri guza FARDC ndetse na M23. Ni umunsi wa 10 w'imirwano itoroshye hagati y'impande zombi. Aya makuru turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ushobora no kubasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro niho uruganda ruherereye. Muhaye ikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru yacu ya none, amakuru tugwahemo ikaze, twizere ko wamaze gukora subscribe. Nyuma y'imirwano yaramukiye mu giturage cya Bwiza, ndavuga nyine kuri uyu munsi hari mu gitondo muri teritwari ya Masisi kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 ukwakira, ubu rugamba rukomereje mu nkengero za Kiwanja, aho bivuga ko guhera mu masaa 7 n'igice urusaku rw'imbundano n'iziremereye rwumvikanaga mu birometero bike mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kiwanja muri teritwari ya Rucuru. Amakuru yibanze agera ku rubuga Rescoveka News dukesha iyi nkuru avuga ko ari imirwano ishobora kuba ikomeje hagati ya M23 na FARDC. Gusa FARDC ikaba yambaye isura ya Wazalendo muri icyo gice kiri mu birometero nk'icumi uvuye Ikiwanja. Ibi biravugwa nyuma yaho FARDC Wazalendo bigamba kuba bafashe igice kinini cya Bwiza, ahari ibirindiro bikomeye bya M23. Bivugwa ko Bwiza ari byo byari ibirindiro bya nyuma bya M23 muri teritwari ya Masisi, aho uyu mutwe watangaje ko hasutswe imvura y'amabombe, uvuga ko ibyo bisasu biri guhitana n'abaturage b'inzirakarengane. Uruhande rwa Wazalendo ruranemeza ko rwigaruriye udusozi 3 muri 6 tugize Bwiza, ariko M23 bivugwa ko ikiri muri Bwito ntacyo iratangaza ku ifatwa ry'utwo dusozi cyangwa ngo niba ikigenzura Bwiza yose. Hagati aho Ikiwanja rwagati nta mirwano irahagera nubwo abaturage ngo bakomeje kuryamira amajanja. Ni umunsi wa 10 w'imirwano ikomeje guza M23 ndetse na FARDC, aho FARDC ikomeje kugaragaza imbaraga cyane kuri iyi nshuro. Ni umunsi wa 10 wavuga ko amahirwe cyangwa se kwitwara neza kuri uyu munsi byari biri ku ruhande rwa FARDC, Wazalendo, Nyatura Mayimayi ndetse na FDLR. Aba bose bakaba barishyize hamwe mu rwego rwo guhashya M23. Gusa abakurikiranira politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bya hafi bakomeje kuvuga ko ibi byose ari amayeri ya M23, kuko irabizi ko idafite abasirikare bahagije ndetse n'ibikoresho bihagije nk'ibya FARDC, ahubwo yo iri gukoresha umutuzo ikajya mu rugamba aho rukenewe. Ni mu gihe FARDC ndetse na Wazalendo bo isaha n'isaha bari kurasa ibisasu ku baturage. Ibi biri gutuma abagirwaho ingaruka n'ibi bibazo cyangwa se n'iyi ntambara ari abaturage kurusha uko M23 yagirwaho ingaruka nabyo. Ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza bati se kubera iki abaturage aribo bari kubizira mu cyimbo cy'uko M23 yabizira.
bati ntabwo twari twumva amakuru y'abantu byibuze nk'icumi ba M23 bapfuye, ariko abaturage bari gupfa bari kuva mu byabo kandi ni leta ya Kongo iri kubarasa. Ati ubwo none igisubizo ni ikihe? Ni ikibazo giteye inkeke kubera ko ibirindiro byose bya M23 FARDC iri gushobora gufata, iri kubifata n'ubundi naba M23 isanzemo ngo ibice cyangwa se ngo ibarase, ahubwo iri gusanga n'ubundi M23 ariyo yarekuye icyo gice, hanyuma nyine FARDC ikagifata. Mu minsi ishize M23 yagabweho ibitero bikomeye na FARDC maze ihitamo inzira yo kurekura bimwe mu bice yari yarafashe mu rwego rwo kugira ngo ihungishe abaturage. M23 ikunze kumvikana kenshi ivuga ko ikorera abaturage, ko bityo yakora ibishoboka byose umuturage akabaho neza, akaba ari nayo mpamvu bagiye barekura bimwe mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bahungishe abaturage bahungane nabo. Abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru kandi bakunze kugaragaza M23 nk'umutwe w'inyeshyamba ariko kandi ukorera abaturage, cyane ko M23 yo ivuga ko icyo ishyize imbere ari imibereho myiza ndetse no kwishyira ukizana kw'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi bavuga Ikinyarwanda b'Abanyekongo baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Ni amakuru tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro rukora kawunga keza gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe, kanahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Bahamagare kuri nimero 0788561468. Ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Reka ngushimire cyane, nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro dutambutsa umunsi ku munsi.